Grad na Begiju bio domaćin juniorskog balkanskog šampionata u odbojci za muškarce. Juniorska reprezentacija Srbije u odbojci osvojila je balkanski Halbank šampionat održan u Zrenjaninu. Orlići su bez velikih muka savladali vršnjake iz Grčke u finalu rezultatom 3:1. Po setovima je bilo 25-20, 18-25, 25-21 i 25-18. Dobro su počeli meč po leni trenera Žarkovića. Slavili su sa 25-20 u prvom, a jedine svetle trenutke Grci su imali u drugom setu kada su došli do izjednačenja 1:1 posle slavlja od 28-25. U trećem setu sve dolazi na svoje. Sjajne role Stankovića, Medića i Žarkovića odvele su srpski Brod u mirnu luku pobedom od 25-21, iako su grčki odbojkaši vodili sa 21-20. Srbija je tada povela sa 2:1 u setovima, pa je četvrti set postao samo formalnost i potvrda pobede. 25-18 za juniore Srbije. Koja je odlična reprezentacija, s njima smo uvek bili na krvi nož, tako da kažem, u kadetskoj konkurenciji, to je sad ista ekipa, tako da... Sigurno smo zadovoljni, ovo su naše prve utakmice u juniorskoj konkurenciji. Eto, nemamo sada poraz, ovo su ipak pripreme za evropsko prvenstvo koje je mnogo bitnije, ali naravno ovde smo odigrali zaista dobro, bez poraza, tako da odigrali smo dobro u finale, bila malo teško, ipak grčka reprezentacija dugo nokup i dobro se poznaju, ali uspeli smo da ih savladamo i zaslužimo da osvojimo bakers. Mogu da kažem da je ovo očekivan rezultat, bilo je nekog malog opuštanja u tom drugom setu. Mislim da smo ispunili onaj plan koji smo bili zacrtali da se spremimo do ove faze priprema za evropsko prvenstvo, a ovo titelo svakako godi i bili smo tu bez premca. Možemo i do zlata Nemačka. Pa da vam kažem nešto, to bi bilo malo neozbiljno da ja sad ovde, a da li želimo zlato i da li ćemo da se borimo, to ćemo da se borimo.